Ori arimi ba kimera bakwirigirwa kugunika na kimera giki na njira ya kuona thoko uri okurwira giti kia mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Meru Felicity Biriri augite ari tayari kugwatanira na atongoria baria bakaringirwa kura kenda kwagirithia kimera giki na gugicwira thoko. Akierekire mucemanio wa kiama ba soko ya arimi ba Mirantere cha Murunya, Biriri nonekete gucokaniria miario na mukaririgiti wa ngwataniro uyu ya Mira Moses Richoro. Mwandiki wetu wa Anteto Nicholas Chabari na utarire. Iwe kaginda aligere ndona nibo boya tumwita antugwe narwo bomone kenda mweri we na tumuthania atika kwamba Nairobi atika kwamba Meru agi unyongwe a woman rep na ibo ntoni kadanda partnership na uwe oyigo Kenya mzima totete keria mira yetu tumerwa muntu andakura na itege muri mira ngotebia mpakura kulingana na mukaririgiti igwa ngwataniro ya arimi wa mwana biashara bamira to Moses Richoro ariuga ati ngwataniro ino ni arikanirie ati gutire musiasa akagwatwa mbaru utatigaura ake agakara nthiguru na ngwataniro ino kubereithia abura gatethia amantu omegie emira oni ngopinga bora chamani awa chamani awedo support Felicity oni ngopinga bau nkalita chamani unioni Felicity ka tweta union era yanto 16 tokare ndeto tekanerie ati indare ato ati so to ndoroe nande goroe nge timogoi kwena bange na bodi tege oyumba Meru na te akino ndo chama na Meru yonde to na bonyabo to tia to na bonde to te nyabo imenti ndo menti wale migwachi baka kwendiembe loitoma Atoimentu wale mamboka baka kwendiembe loitoma atoimentu wale makala te baka kwendiego tote kali na bona batu watia ayumbe boba itende ne parliament bako no ke motion ama ya yetu ta don't rush potential mo kama yetu ye kachikiro chairman oni nyante sainae moyumbe uri nete mira conference watinda bangete oni mbere ndari sainwe kuma Meru County Investment and Development Corporation kinyambe chira milioni dana ira chambere itutori litere kinyambo geta Djibouti na bogeta Congo ituto sainire na bakadri kila ngoere okazaka chairman mtoro karingira kura already omusainithia MOU no tuba kweza atere au kuromba kura eku mjumbe ito betemeto se to kodi kweta katukabe ya keni nem to kadano tondo aita kyo kanga na kyo ronga ke ntugurenge akadano tondo takanga na kyo mtugure agoloka to abakura bakaroi bao na nende mwechala tubabo achala tafadhali ito burombe murungu sana buchale ayumbe baraba kathiata manto ya mira kire mucemanio uju kuruthiritwe ntere echa Murunya uro gutongoretwe ni mukaririgiti igwa ngwataniro ya arimi ibantere echa Antonyeri augite ati we tabiriri athuro athungira mbunge akathina mbeno tarukania mathina ma marumirite emira number 1 batu wa Meru no mwanka tuwe kwina mwanya yo gintu kiuto mira na gintu kiuto muguka number 1 si ndio siko tofauti tote aje tu kwarakia owo onge akawo akolo tonge kiara baba ndo bakolotana ibe emethene mwe tolotanire amwe ankato menye thina inambi ere si ndio so itokarende toria sheria number 1 na ya umire turero igento gitawa domestication of international law kwelo esa inero rongo toya nano mwanka to me domesticate tutina choice no ikwa eno ndo mwanka menyara thina yumete kenda omba wetatea umitatua si ndio mpala otaleletio geta step by step ibondo kubonda onde enda bonto mabunge mchoko wako Matiani na gavana Kiraitu Murungi no ndo na ario in that conference multi agency committee uno to bwito karanionde kenda to tungura bila biatere ya tungirwe wero jima kuma Murunya Gebe North Betan Class Chabari.